Whatalofa atu Samoa nei I tula la fiafi. Ia ele manatu pe ba ese velo pepe nei tula la fiafi to silsila mo to tanga I mai. Ia o fa pena mo fa tasi ma sitasi o lupe fa lele ele to va lo le sofa le to mali ile ia to le fo Andy e lupo te fa silia to lo fiongo lo fo itemi ele manu Samoa. Sa to fa nga ia me ia ilaso. Ia, whawkai mo le whawsili a fui, ia, mai mo mai Samoa, kongo ngingo whanga ma mea lo yengi ia. Ia o mea le lo yengi vai kau, o ka ua ia le weight training, mo le whamalo si el kingo, ia, ma mea uma. Ia e silingi a mai aso la ia mako. Ia, pe ngā kalangoi foi I kei mo ke ao, pe o le sunga ia se yuli po work, o ia le ngā lako introduce mea le weight training kongo le. O au filia Samoa ke minga. Ia o le mea ngai e le yengi me. E pawal mea o le pā e kasi ale pā ma wei, ia pawal mea o le whai e. Ia e pawal nga. Ia e le yengi masingi whapeo mea o yengi ia le, ia kulanga o. Ia wa e sui a ia ngā solonga leo langa ma sui whanga sui fo ia le poko malaka mai ka ngaka whaingo mea whaikolengi. Ia o silingi mai la so ia le malo sia fo I whaingo whi au sango le vao. Ia ka kou mo sango le pā au ke a uma whi au e whai ma mea uma whai ulu mo saka. Ino mingo iai. Ia hae lungo le ulu po alawa mea whai ia mea ngā ia wa asau nge ia e whai mea fo ia whai mo pai seps ma mea ia ka kou ia hae lungo le ulu mingo I uma maso le ki. Apa I oe koli kango le ulu ia le stress a koi ia I le piko le ma mea ia pe ku va pe le pai parisi inga ia ngai foi ke ngai foi kolengi umau vai kulanga o le mal se ki I ko vai ke bel mang Samoa I ko vai ke mi fo yo ka rongo o e nga ka mo ko I pau ala si ia makaulia foi o au filia Samoa o piki mele pesto ka uma Samoa ia ngai foi ke mi ke ro anga o umanga ia ka ngaka ngai si e pingi au lo uma ora mo kwa malo lo si o ka ngaka Whawheka uso ia o mua, ia maso. Ia o mua ke minga la kuai. Ia o le pese pepe e makangi kangi ia. A ka whaia ko, ia, whape ngei fui lene, ia ngā whako, ia, ngofo lalo, sau, kuilunga, ala kui o, sau I, kamoi mai whape ngā ka mai kiki ia. Ia o whai ala, o whiawhi ala, ia o mua, ngā kaimi, wa o o anga walau. Ia o lo whako kanga ulu a mea ngā. Awal ia le kango si lunga. Ia mai le ia ol mkwai le ia le. Okay lo ile ila ka malo o mo I mamafo we tsi ko ko le falele. Ke lo asi e o mo ama ke lo a pe balu sa wa. Ia makameang si email lo o angi me lo ko e o malunga e o mo le falele si e o mo. Ko ka me ki e se la ngo fie fai se au ai longa ia lo ko maulalo. Ia ke le foi o ke me foi a longa ia malo vale. Kulanga whape ngā le, e se fwoi maa ngai o le malo vale, ia linga pike ia le au mang Samoa o le lei o le uso fo. Ia e maa ngai Samoa, ia o mei ia lua ia ngengi vai kau. Kan kongo fwoi kako mang Samoa, ia maa o maa o mei e loko le ngai. So pawal mea kau a peon kalangua mai kako kau so fiki le instructor I. E kau so se mea whai e kau alo maa mlama palami ke lo e whai. Na ku nga si wai se uma si se amaka mea ungore o le ua mea ko le whaingo le maangava. Ia pataruat Samoa ne foi vaenga ma ka pongo tato po plano spusa no ile afiafinge la solun mau mat ne ro wa vi ne ma sen fo e te fam ya e te fa fela e te foi al mai mo mai afia lava o le la langi po pero foi o mai mo me mo ni mai ia
whasalonga le Pro TV, ia whatano katoe tupa ia mai tau mavi, ia meni fo iwa. Wese fo ia tango ni aso man whaino kato pokalame, mai mo mai ia. O neo mato mako kele o mai mo korengi, o le make o mai e pue mako pokalame koe ngai ingo whanga ni le gym, le PFT ge paptoi. Se no whanga lo ia esas me ai fo ia ai peo ia lo o pamaraski o ia au moia ia fui o rau so ia fui ia ke roka o te ngaka ia sola o wai ia mo fonga ngi pinga pis faleo te no ka aro fa ka o me i o sa le o lo ke man ko o sa le o ku mai lo ai sau ke le lo a ko le lo ku la o pu le lo ai sau ia a lo la ko ke ve ka o ia ka o la ia samo ia fa se lo pori fui au ke o fo na kasi ke sai foi ka ko po kala mingo e o forma foi esse mato no fio pe foi lo so ia mo ma ro li le ma mo mie ia se fu mo ai lau junga kai o po kala mi la ku le si po wa sa le si po ia ai fa ta lo fa tu sa mo ai lau a fo mai mo mai nei tu la fia tu sa foi man ta tu po kala ia na wa fa fe lo foi ia le junga to le fo fai foi mo sui o lo so la wa le ka fa o maka ia ai le o ka ko fe la fo ia fia tu sa mal po kalami ia mai ko se manga ia li o o ki le longa ni ngo fanga le la sa i sa ngo i le sa ka fa mai mai eva mai la ia le o le sa le nga fkasi e ko le ni al mene sa i o lo inga sa we ma sa solo i ia fia ia e fa fe kai o le we ko mai ama o man nga fkasi i ia le me sa fa lo fa le lo fa mo le ma fa ka lo fa ku lo sunga lo fionga le nga fkasi mono me se foi le kai ka ko po kalami ia fui ia ma ia le me pensava sa un homem que sai foi focar na mesma mal coleguinha lá foi ngai wa o le me pe ale o se so pa mai pe mo polo ko faku po angi me foi ka uma e po ka uma e le colegi ia se fai ka sa un homem que sai ko mas wa ana no ka kalo po ro por maninga ya no caminho sa uma ngai fale ma vai le pelo fome ia patu sa mo ko mai bo fa so mo badi ngai kura da fias ia ma ko ele sanga ma como fia da fio vai com so e fa pe foi o e fai de mas e fa curi ma spagal fa curi sui fa cova e sport sta no ia mo no fia o ko se sui na fo le al tatu po kanami ola tama fai fo no le na tatu i mata anga ese po ni se foi infrastructures ese e fai tu tatu po kalame ia le tatu mata nei le gym ia o le gym ta o le PFT e nei papatoi ia o to tele trata sa mo fa malo city no mai nei o fa pe voi na o voi me ile stasio sui fo o le tamatua e dato sports tan no la fionga le pepe to manino e fa pe foi sion fa tua ia ma le to tele au te lo le gym pe se me e no fo tu ma le uso mo tu ia o mo ke va ia kulimo off ana fa mo man ma fu anga we o mai nei wa ka te ka uma e ala ngol fal sa ta po ile tua e ala ngol fal mai u mai e ala ngol mai le gym o la le ma fu se ka fa wai pe o la le ia fafte ma fafsili ia o te lo le pokala me mo le na fa to la matanga to sanga ni sa fa tal no nei le fata o lo se fu malo lo ia mo lo silfia sa mo sa fa pena sa mo o le salau fa lima kil kola maro mafa ia o kai so mafa ele ia mo pe masangi lo la ngake o le kele o me fa nga restrict le movement po le mobility ia ele nga ko fo nga o le fai singa pisinga luenga o le amanga ia le so fo malo lo inga la ko but o walo lo au fa pe lo o mai nge ia fala o le koko maulunga o se me o kele masangi kele ia pe o nga nga mafu e longa fia sui change the lifestyle ia lo langa lo la ia o le sila o le ngo ya ali o kamaika I konga sa o nga ia o nga le establishment le
ia fa mai sa longa gym le longa ma mai ma su ko ia fa pe voi ma le uso ia le pepe va ngi sof ia so the 8-week challenge nga sa va ai le swing atele so me sa lau fa lima le sa lau lo lima ia le nga to voi nga le fa nga o le 8-week challenge ma le gym e tom fai e luce io kilo au le ai fo nga ia le schedule ma le app nga mai e fa tontono i lo me ai ia pa lengi le lei ia ma taimi voi la so te tau ma fai so se mafo anga nga wango fa tau ino le nei pokalame mal mafo anga fo wango ko anga me le gym ale mo me fo le gym sa vale va au pe le fionga ia mo Amo ia o mai o fuang po kala me fa uma lava ia so tona ia ma kanga fo ngi ia so ma luenga Ako pa ia kula va sa nga le kafkas ka mo tele tu langa le ma lo le ma wa se longa fa longa ko ka sa le e fa ko lo la e ko mingo e fa singa luenga a va ka nga wa e fo finga lo ma ale kulanga na le ka mo nga fakasi me yo challenge ele lei ai o kile ka kai foi mo fi e meio challenge anga le wingal me pe ala nga sa ule si fo ngale fa pe ya mo le fai longa le por le price le manga oi ai au mo o ko fo ya la ia le me o le fo kuanga la le me le fa me e fa o le popole le fi a fele ke mo anga wa ko u marka mingo ai ia maintain la va la ma fa wa o pe kulanga nga le kupunge meio challenge nga umala mal valva ia so polea ia umai fo ko fo ia me sa wo sa le o mo ese le fenga ka le valu vai so nga le challenge ale fenga fia nga ko gain le weight pa fa pe ke le fai kick o ke le ka ya wai ka kal mo sa me o ke le ka ngo ko le yang me yo challenge is okay not okay ale ko anga ka me me ka uli na va o le maintain no lo eu foi meio esse lá vá eu foi meio me ai isso all business ai no more o lá co eu foi ele me foi para ninguém ai me ai a cá com Pacific e a lá com foi co e co e coi cá co vai pico silia nga soi fo malolo inga mai how film ai a cá com Pacific sa o man fa ko anga le se senga awan me la co ia kuka lelei alo ese me nga oa alo ese foi le me somalia me onga ia it no mo lava ia na sa mo ko fa fo me fo ile a maka ko le o le vakunga le fa mo ma po kala me ni aso ia ko kongo ngingo fo ia ese fes ka ko malo longa i ka ko fo me lo la i si vai Flexible plans mean you only pay for what you need. Experience the difference with BlueNet. Ma fa mo o ke pe a me uma mo ma fu e ka quero fazer esse minha e ele ko fa mo ka quero ke pe la le pro ia lo pala ni le challenge ku so lu ia 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 le la ku e po kala mi fu e fa ke sa o ia mo le fa pe le price mani me fa pe ai lo ia ke lo le challenge o ia mo fa pa ulo mafa lo weight ia ole ia wa malo si lo ki ia o me ka wa le fa ia le fa ku malo si ki le fo le ma fo fa le fa i unga le nga ka fa i unga nga le o la ku nga fa lo la ve ku me sa mo ma li fa le sa fa i pola la nga ai fi o mo ma fu nga sa wa la o ma sa mo o me la lo fa nga fa ko ia la fa nga le o le me e fi fa nga ka le fi fa lo me o so le au mo sa se ki mo ko ia e o si me ka ole sa no me mo o ka sami ole ai ia wa ia ka wa pa lengi lo ko lengi ni ia mal me ai fai wa pole ale le lo ko lengi mal malo se lo ko ai la ku ia ko fa ia ka lai malol ka ko pa mo nga ku nga me ai le pare pe vola me sa mo ia mo au ka ko ka ia fa pe me ai ka pe nga le fa ka me ka ola me ka pe la upele ka pisi mo ami me fai mo fi e me ke ai no lunga e ke mingi ke ko le alo e mo ku nga menu so me ai fai ngo me ia ngai kam fai e fai me ia ka ngo fi ia nga mo lo ke sa e fui ai no ka mala mo
oi. I. O feo ia lo. Ia wa ke lo ke mingi o le mai mo Ia le. mai o ia le. Ia pe o ka ko fa so. Fa kai o le o male instructor vui. Le mo fam ka lang la mo vui. Ia wa pe na po fe la o ke mingi ke lo la ari si po fe se. Fa pe eu mo se un fartu ia nga ngai o mavu. Ia ko sai e fai e fale kua masu I mo pare fui ongo ma me. Ai alu e fa ka ku sanga alu I ko le ki mer ku. Ko nga fai kisinisi le fai e asiata. Ia ka ama ko. Aka ko vai nge vola ia ku so sa ori si ku ese le ma fo le me ke fai. Ko le ina ma falto foi ma e son ko. Ia lo nginga wa o me foi uma fa mau pe fier ku pe mo le me me ke lo asa ka la pa ku sala ia avia o me le. Asa wa le ka ma o ka lo ma ka hana ma ia pa wa nga. O le mkwa iyo ki al me lo ye America ke ni. Ar me ala ko o ngi liu ku pe diusila. Sa wa I US le me. Vui masiata alua foi pe ke lo fa kia mai. Ia o mai a o le US dollar me. Ale la pe lo mai foi a kala na vale le mai ni isukala sila. Le ai makene manga ku pe abakusa wa. Elo foi tola foi elo fa le diu. Ya fui. Esse meu ifia sa ngo ye pe ka ko sponsor wa o ka u ia le na ko le mangia ma fa ka winga fa ma mo ka ko sponsor ngo. Ia faftai tola foi ia o tamanatu sa stamina tatu fatala nole ma se tasi uso o lo fa pena fa tauteia le personal training nge PFT stasi uso fiti apolosi ia so se temi pe uma outro segment leo na fa sa le tatu fatala no e winga I le PFT ai fia fa lau hui tatu sponsors ia mo lava le Blue Net ia a fa pena te mai o to fale tono lo internet pe mo mia se internet fo ia fa so tai mai ia tato nei le Blue Net e el manatu na ulunga le tato graphics o no marital phone ia fa pe foi mal email te so tai mai ai we for the Blue Net e mo foi le mobile sim card o lo mo le unlimited ia e le se mete topo pole I le temi mai le fa ngainga ia pa wal mena lo so tai mai lava ia ona mawhaina matua te e install ia to SIM card. O le sita to sponsor o le Sanita Hotel I Samoa. Sanita, ia. Ia, whapea mana tato sponsor photo a mo ne tai au le Pacific Business Hub. Ia whapea o iei so pisinisi fia whaatu. Pe o to sa ili foi se nofoanga e to a mata lo pisinisi. Pe mo mia le saswani lo pisinisi. O ne so taile ia sala Laura Kyle I le Pacific Business Hub. Ia o ngaulunga ia tato whai numera telefongi e whapea foi le address o le Pacific Business Hub. Ia malo fui, whakai e ka o kele ia kalau lo ingo ka sponsor nge po company po la to foi o mela ko sa sa la sua il fa ka winga ma fa ku pinga foi ole no po kala mi sponsor no e awai mai mo mai foi a to pa ia ma ko malu sa mo po fia na ia ai le ka fia foi a ni sia sponsor mai mo ia or ke los sponsors ia fa de foi ma le ia nga yo inga ma faka mo enga ka ko kala a fa pera te fa fonga mai te fia fa salau so pisinisi pe so base to event if you fa salau ia fa so ta I meta to numera le fa so ta I mele le Blue Wave e ma fa ina to work as a deal ia e o nga fa mo to fa pe foi ma to nei le sports tal no e ka o kele o mo me sera ia e pisinisi foi ia la ko lai fa pe la va te o ya lu ku pe me pe na ai ka ko ma ko ngi vai kai le ngi vai kai me ku la ngal technology man IT no me I wo e gele social media o le va ve so kai mai ya ka ngo foi ma la fe ngi a fu ia mai le lo compagnie ma la me so so ngi ko va ve ya na va ve ma ia mai o kana o I mala e fie ma fe ia kana ko mai mo mai ai fa la lo aku ia la compagnie foi ku la mai ke lo en bang ia o mo le ngaka lo compagnie ia ka ko ma mo ia moni le mana ko na tulanga wa fo ile si la fia fo el malo tato tunu ia o pisinisi ia alo fa na o tato tu ala tato ia tato Pacifica ta o tele le fo fo ia la fa se malolonga ia ona ta fonga mo la ia ma
whatalanoa le usofiti. Ia ngā o mai lola ia e whai whakalngonga le ma le tali i o mua. Ia wā me whapengi e le ngaka i kako promotinga ia Samoa ia ni sea po ia lo hoi whanau i. La fese malolonga ia te foi malola ia e fese whatanonga maluso foi o lo ngafa ma le tinga i PFT ni paptoi. A whanga yo inga misa nei foi whamtalanga i mole mauata. PFT, o le uso o le tamawhiti. Yeah. Pula vinaka Apolosi. Yeah. So thank you so much for having us in your studio. Thank you for having us here. So while we're here, let's talk a little bit about BFT. Why should we come to BFT? I think BFT is great for someone that's just starting their fitness journey. It bridges the gap of all the questions, how you should be training when you are starting your fitness journey. Lots of people go to the gym and then they end up not knowing what to do. They just go around, don't even know how to use the machines. So basically what BFT is, it's brought all that thinking, all the programming together with some technology where we are there, coaches are there. Every single session you're in here, you're getting personal trained. Okay, you don't have to hire a personal trainer. All our programs are on the screen, so you don't have to do any thinking. You don't have to come in, set up your machine or do anything. Everything's all set up for you. It's just a quick walk in, 50 minutes, walk out. So it's basically everything done for you in one spot. So Apo, so when you come here for the very first time, it's good to come and consult with you before you train to the weights or do anything, because you need to know and understand the knowledge of how to use the equipment. Yeah. Main thing we normally ask is if you have any training background. Okay, have you ever done any sort of exercise, or is this the first time you've ever stepped foot in a gym in your whole life? And also just having little things like medical conditions. Okay, we've lots of Pacific Islanders have different types of medical conditions, diabetes. For them to let you know. Yes, of course. We don't want anything happening on the floor here. It was a week ago that we had the other program where I went to see my doctors. So from 145 to 125, which I got from here. One of the great things about BFT Tolefo, it's the nutrition. They have an app. There's an app on your phone that you're able to follow. They pretty much tell you what to eat daily, even times during the day. And I've also seen the success rate of people, transformation. Because like, you know, our people, our Pacific people, they're very visual people. So yes, they see a gym, but if they see the output of going to the gym, seeing like going from overweight to fit and toned, you know, I think people will join up more. What's some of the testimonial stories that you have for BFT? That's very important. Yeah, I think it's important for like what's the use of going to a gym if they're not going to produce results, right? And I think for us BFT, that's what we thrive on, getting results for people, especially when you go on this 8-week challenge, right? It's not just a challenge. A lot of people treat it like a quick fix, but this 8-week challenge is meant to fix your lifestyle, create a new lifestyle where we get into a habit of exercising daily, of eating healthy foods. It doesn't need to be super healthy every day. It just needs to be a good balance of, you know, finding what works for you. And yes, of course you can enjoy your weekends with family. We always have functions and everything pop up, but it's getting back into routine, what a lot of people struggle with. Lots of people, as soon as they get into a big weekend, it's like, it's all over. And I'm giving up on the challenge, I'm giving up on my weight loss journey, but it's creating those habits that it just naturally becomes like, this is normal for me. Eating this breakfast is normal for me. It's no longer like a task. Malo, Thank you so much. thank you for Minaka level.
Yeah, there you are, people. Samoa, ia male. Mai mo mai foi a langi maka kauma. Ia o lewa Samoa ko ia sukangi foi po le uso o ngafa ma fai un poka. Tapi am de uma. Polisi me ali fui. Ma ko lia ko kanga ka fia. Kaka foi a tu se me fai a kama ki nganga fiu. Pe para ni fai ko ala a kama fai se me. So aka ko popo la fai me nga ku fia nga I commitment fai ko le. Ye umangi na so wa nga ye ko le ki u man ma fo ma le ma ngona fo pe ya ngalo elo se mo fo nga elo PFT se me so ka fa wa so le fe po kala me ke ma fo po la purpose solo so le I ya you gotta have a purpose ke sa we le team so I so ke vai umangi o pa u ya kilos ma po la se me ai me se lo ma fo fa e wa ke le ka ko ki fo ya ma ka I o se me ko I te vai Kele kanaka motivate foi you need to push yourself. Yeah, moro se fio Samoa o BFT Papatui. Upper, what's the address? 9 Donatown Road. Yeah, o here le old Papatui. Apa pe fonga le ko so BFT la kamai. Yeah, faf so tai me here Upper get a hold of Upper. We'll have the contact details on the screen. Wow. Te whafonga mai Samoa I whatatanuanga fui ma le sunga ia po ia leo lo wa ia ngei le PFT ia naua to mai mom whafonga mai lava le lava saunga ko o langa sunga foi tu sai o whanga solonga po kalama mea ia wa ese atanua alfo mai pola lava ia o saunga kwa ia ko sai o mema po kalama ke mga mi ai ia o ka fia oe o e mai mo mai o le mga miel fa malo skingo e pe fa fenga fai ia fengo fia lava su mai ngi paptor PFT sili mo I le lo sufa o Western Force sa fa pena pai le aule Crusaders I le weekend malo fui ka ku ia ngawa mai mo fa fo mai foi result sa ia ka longa foi super rock rugby I le weekend ko ngai ia o ke lo ka longa va valaka. You know, there's a lot of close games. O kalonga I ma. Ai pe ma ia ka ko whakango I ngole. Ma ia ka ko aole moana. Mon Pasifika ka whaso ia mo. Ia pola foi sau mai mo foi malau sisila malau. Ka vai foi I kulanga ia kalong. Mana ia le taalo tato Moana Pasifika le whai ngole vai aso. Ia ua misi na vava no. O le silinta ua folha tai aula val captain mana tele le ya a machine la hai po sianga nga lu ngol captain I mamai ya ari save esil ta wo le tula mana tele le ya ale mangai fo le ka ko skalamu mai line out mangai fo le ko forward ka ko forward ko vai le ko I malu sila fa el ka ko lengai ku o il ka ko lengai luma ka ko foweki e mana ye kile ia le ka longa no weekend al mia silia e ka uanga mosa ko malo o le menga le mga mia ka ko o le mau le malo o ava ngo ia o mis so ka ko nga ka uanga I ka longa ye ko ka nga mo se malo ka ko la so mana tu o mua ma to le fo I le to so ia to le o le afa le afa le ngasua to ma le fesi pe ngale nga va ai le suia le pace for le moana le second half ole mangai nga wa Afrika wi le kai me ave kongu ia fa le po saps ya o inga ko mo le si o le fresh mai ka ko kam mai nga mai kongu ai ka u le ko ko ala no ka le lai o fa le kongu la ko mga mia la kam mai aku spaka lo mali ya o le ala mangai le koi wa le pe ko ke I mai ka ko Ia o lau ia vai ai o le anu anga I lunga le mangai o le o le performance ale mana. E paua le mea o le ia laua mo lua ka longa close aka kaunga maro. O mea foi la whapengi ia pola la e paua le mea ia o mea ngaluenga lo whai a onga malato umol ngā lua I kam ka alo wala ko iai the pool of players they have. Ia le mwhai a paua le mea o le work around ke pila o ka openg sa ngo omu. O ka ua ia o le selection ma kanga kai saps. Ma kai me sui ai. Ia le si mea o skiers foi campeão kiki polo. Wa nga ova foi convention zinga fai.
Ia malo. I no ele mamau ala kala ka pe o mea nga foi ke lo lai wo kai foi ala ko fa ya onga ya fa longo va pe foi ala sunga ya mapsua i mea mafale ala lunga au la mangi ala vale ia so kai nga mangai me la iki ya fo le kulanga me ka oinga ai ro ke le nga nga ka fai 4 out of 5 games from the weekend. E vara laka ai. Se mga ka no le Chiefs ma le Brumbies or four? Yeah, Chiefs ma le Brumbies. Yeah. Pa ai fa nga ke lima ai vala e sa le sa nga atole fo anga opo uma le first half of the morning. Se mo no ho ma rol mo na fia. Ai ma nei le swing ma nei fo le ta'alonga o tele le improvement al mo le Pacifica mai le tausanga uma pai. I tausanga ni mata inga fo le ta'alo le cup king party stuff on all forms defense offense ya wo avela nga style of play mo me motivate mo inspire to ia isi tamata alo ore si tulanga fo le ia kung fo i ropo leva fo mai ia wawasa ma ia mamsua ia wale mam lambalinga fa samo ia mai si fo lika leva pe ho ka ko ka ngo fi fo ngane ku la lo pe ku ri sa ka ko aya nga ke le ka u ke le la fo mo la nga i lu mo ka ko ole si kulang ma nga ia leva mele o ke ma mele ma nga ia performance ngai le performance mal ka alungi ai ori si ka alunga fali kong fo me mga mira ko mga mia la mani ia alu lunga le swinga wangi pa umai lang be consistent yo le sila kulang le ka long ka wanga take la ko home games ka wanga malo marke le home games ya po ya le o le home games ya ko mo wai malo la ngala tatu tem ngale to te amate ko le ngai ai na le fai o sta totalonga ngai le recapping o me o ka longa ke ko fiko sta to tunu sa mo au tamama fa pe vo au ri mama au to mai tai ma ya ko nganga ngai fo ingi singa mai mo inga pe mo ia la ma ka makanga sa lo mai ia le ka longa ke ko fiko e pawal me yo nga ele skenika ke makamaka yang ko fa lo mo i fam kala mo nga manga ya kam fa ya la ko wale fengo o ke mingi se sa au mo ma mo fo le ko fi mo le o ko si sem ka ko ba ai ile se le ka mi ngi it's SPC ale ola e fa nga Spain au fu yo wai ko to fa nga Chile ko ki ko la no me ya nga la ke le nga porque ko fiku makalonga nga ia ma le kam fai foi algo fa na Samoa ia le ngaka i New Zealand i Super Rugby i fate foi Samoa i ke ko fiku ia ma lalangi ako i wale foi nga i ke mi foi mo sama ko ba ko i fa malo foi ne pola ke la ko foi ka sinonga ma finga ngo o ia something ia fuso anga foi algo fa na le sunga foi ya Joseph Paka polu sole la ule Mario to ia le to ia mangisi la wa alum fa nga u ko mo mai ia le au i ngo ka ko fam kalanga me mai ki si ka ko kalanga ia ve so ia mo temne ia e mo le ko fa fe kela mai mo sa mo ai so foi ia